Bagukwana sumusangerekano yiga wo gusangirira ibisabwa byo kuraisiye kanisa imiye bunge yiga ya burabu bakorawemo no mu bunge kurasorwa ngorega asireta Patrick Osero baraya bayigani go bagendere ko bagukwanira obomo asibahaganiriya barayigukwana mu niliyo gelimo unenjire yamo erakonyegesa gukyo mu gusi ukina abangane umuregeti mwangana wana bahagan bari cyombe ciyo onde no hane basana baba daga Nigeria hane rodiki usoba kwangana nazo yeri hai inuna abana abamo obogambira bo kwayagora kinano tegerege geti antana ketingaki naende yawoni esamangana bemugu musangerekano yo igabo igo oikiranwa amuno yokuriye kero kirikyo bugavana kurwase county ya Nyamira Senator Walter Ongundi Chanua nigagendera ko bagakubolya obugambi koligererigwa nanene bolya bwa ankyo obugambi obuya obugambi okomeshwa ngefuture y'abantu neho ariwo mutosoro twasalya kurabale ko akagiro mutango basase yote focus yango operation abantu banyamira foundation yabetu media esabana betu barato konyolera oburusi bwabo edwaye na gokore bitu bilenga ekero korera siao kibasa cyao goto kasi cyabaki cyabasa cyao Walter nigagendera ko bagagatobanga kuganie county gokina nigiganetie amagenderero service delivery nera sigama korosi para ofacilite cyobweremi chingeni chiombe chingoko nera sigama apali orosi tegeta nera sigama amache goja sinyomba nera sigama korosi chiro na ofacilite trade nera sigama na security through street lighting and many others nera sigama asaibe yose bidevyo nsubwana nigo bayigo haganira abana inje kurase county Nyamira nyabaganeti ya Monchilio gwene kibuna ngo bwatabare chikura echo kirabakonya ko ba enkuba yogocora barayi bari abaya abaraka encourage abantu na change step we are not until we are iko turale etoryo ko kwakwete tugande turana rojo next wa bataba ga turakore igasiento akobaba inchiraba bande bali county Eginko reporter getaseni ke wanjete kyagatembe kuroiga asinseme chiga chebunga ya burabu county ya Nyamira inche kongoro kwa Polycarp Okara